The Dalai Lama is an inspiration for us all. America chongge New York to tenshi chebe pyogang dang Lions Road shebe nache pete patem khani ki khoji shube chino konsikyam gyu chimbu chogi pheni tube labja khongshi kha gyakhap la mikbe khebe doling ninga be tho phedön gyabgyo wada longne chaptön ba thakje kushap Richard Gerla ne nyamshu na yobata navigate many different relationships with his holiness. And clearly my favorite one is student. Kongi kapder phumi lanamebe uthi chino konsikyam gyu chimbu chota kushap Richard Gerla namni wargi dewa thamje ne gewe shinye ta gechu gi dewa theshin kade cheshe yimba sungyu. The systems that evolved in Tibet were not primarily to make money. It was to make bodhisattvas. Zawe jizo kanda shi yirung, jizo teyi na mi sangbu da ngenpa niga yoba she mi gyo la ina yang pyo nangi pyobe gyonpa da chazan tunzo nang thoma nangche lopti chebe kap gyoba da mi gyu ni ngu ki kebe ma yinpa tyo ngu su chanchu sem nyamlen che gyu tang da zowur ma zinbe to sem che gyur tongkyu so lopti nangyu yoba ni ngakchu shu yoba re. We're in a unique situation right now where people are extremely skeptical of the Chinese Communist Party. Teya tata gena marsho shungi pyo nang dromi topdang dore tang shin yobe pyo mi chö da rishun tsala tongkyu si ju lakdar chimi yinba tsor lamlong miyong we che Amerike shung ne pyo den gyab gyor tang si ju ki timjar te ngebar du tenbeb nang gyo ba ma se chok zung ki timjar Europe gekab na ya tenbeb nang tupna pyo mi chö da rishun sunpo ne gyu te pangme ki shugen tugre la Thakbar tu konsikyam gyu chimbu cho tabu gechen tambe zeche ta kongshi ka zamli na mutu gyakyab yongyu le pebe nedun la gyabyo nangyu. Yang tingdi cholin to kui sungyur geshe elharamba tupten chibalagi konsikyam gyu chimbu cho gi tuge tamja sumba ngocho nang watang teni pyo da pyumi ngowu tang ki chö da rikshun to sungyub ki gen yobe kor gombu cho gi yayang katze nangi yobe kor suna song. Immediate need of resettling the Tibetan people. Thousands of them joined him into exile. Chilchikdong gubya ngabju ngagu lor konsikyam gyu chimbu choda pyumi mangbo pyone zunju du pepje gombu chogi thongma pyumi chowa saten thang mangshi thungkyo jorgyu to kule lhöme kyo nangde pyumi geyi minyam gyunzin thang rikshun jesung chebar gyagar du mikse pyobe lopta thang gyunde chazang chezu nangwa so labchin ki kongshini gombu chogi pyobashi yinbe chane lenge zowu thang tuge tamja shi nane jik yinbe kor katze na yu. The one very important thing that I recognize to be His Holiness's contribution is really the development and promotion of a robust, approach of Temi konsikyam gyu chimbu cho long chujul hazam zunju na shuyu ring manzo chu tseme shiwe tablam kongbe tongyu tang zambuli nang kanyo nyung du tongyu tablam zowu te tseme shiwe tablam himba gaze nangwa tenzo tata tuyu dir gyogo chendu gyur yola gombu chogi mi kangsa tang kangsa teyi le ni par yewa che toba chagyu ni hajang kene chashin pebe nedun ta dewe kor gaze kap pimi gyana shungi siju ta chaju la ngogyu chigi yoba mato gyana mimang chor tangsim tenta kanya me che gaze na yu. Deshin tare kebe doling nyingabe to pyogi nangdun rikbe kewang kushab rabu thaman lagi pyogi rikshun jesung ta dewe kor thang pyogi ryoyang gyuzewa ngawang kejo lagi sudi nangwe lingbi kumdub ki ryoyang sibi shunang song. Nizu di chokdi ki nyedwe shuge dinzidi yin.